Do, 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 do. Hello, Luciane, Lopetti, Malois Iafe Mai. Sorry, my husband's at work and I don't have any music for you guys. Ke tau ki whanong o whasi ka tau to kamata I lau I ka ulu ngata mo ka ulu wheke. Tau ki live pe ke ko foi live ko na whai atu ane nai. Nau te hanga to foi live ko ia o inga nau ilo pe na kawa te ungai siasi he ku live ko ia pa koe ke uloto ke pe fonga live ke tu waka pe ki siasi taha ko inga o ku lahe ungai siasi ko ilo pe ulahe ungai siasi ko we siliana ko ma monga ka ekele ke te lawat kau ka ngai siasi pe ngai mea ko ia tau ai pe tau live ko ku panau hanga lewa to le foi live ko ia ane nai he tolu ko inga ko haweni te taimini ke hanga whakalele hanga whakalele foi live ko inga ko ilo pe ku pau pe ke mau live ke ue te whakahela ka te au hono tau live mo ai ko whe mau pe ke u whangatahai pe foi live ka sai live ke unga ke ue whakape mo tu waki asiasi pe mo tau alu pe whaunga tau live ko live he ko wha live ko lau pe ke ngahi ulu ngata mo ngahi ngai ulu pe mo ai pe mo tomo foi ulu ko awe ko ulu ngata ko ia io tau ki live pe ko inga ko ai ki alu ke mau ki putu o whai o ki freni ka ko na tok ospe nga we pa ko hawen ke te live tu pe me ko nau fenga ke tala noa ke kakai ulu feke pa mo kakai li pa anga pa mo fonga leva te tau fai hoka te tau nga we wol e nga we aku pa mo si I kakai pe mahalo pe to ko ni manoa o ku nau support mai au e ku nga we ko no fai ko ia nau fe live pe ko ane nai ko nga ke whakamatala te ai ngahi mea ko no tau tu wai he ngahi ahoni ai kakai ko na lipa anga ko na nau kau mai ke kulupe taha ko kulupe ne taha tolu o ko mau kulupe ne taha tolu na kulupe valu he ku live mai ko pa ko no te hoko mai ngahi launga ke ngahi kulupu ko ne taha o ko alupe ngai kulupu o lahi ke launga ke ka ulu feke ulu ngata o ulu feke o ngai ulu ko to ape ngai ulu ka kai kaka ko me ko fe ko na hanga aya ko ita po le vai o matali liat ka motol ko na mo si o mai ka Amerika o fat ka motol malo si support mai o fat ko family me Amerika o na si o mai fa nieces mo fa to ko mo fa to ane ke fa live ne ngo pe fa mamo time ka ku hange ko lau ke fai pe loto lahi ke fai pe ngawe ke nga ke ya a ku tau ikuna ka lili paanga ko ni pe te ikuna mo ka ulunga ta mo na ngai fonga ko na loto nga fai he time ni ko ya ko ko kulupu uluaki ko na ulesi sitai ko kulupu aliwa manu ko liwa manu ko motu ai New Zealand o ne one take away ko ha monga take away o tahuhu benai fai liwa manu ene li paanga ko ya ko LM2 construction pa ko li paanga I liwa manu oku nau launga ka liwa manu I February ko winga pe ko ne tuku mai to tolu ngeau ki kulupu ko kulupu liwa manu ko kulupu na kamatai e ku ngoto ko he ka ulu feke ko ni ka kakai kaka ko ni na ule sisita leva ka liwa manu mahalo ko foi se ngo fulu
Pena e wahe mai pe liwa manu ki se niti. Ka koe mea pango pena ki ose ne wahe ki si kakai koe nei mui koe i au e. O koe ke te tokanga uia ki he whaunga ai ngoto ai kakai koe ni. Koe mea taha o ko tokanga au ki ai koe haa mea na mo whotu ai ka ulu wheke koe nā ai lipaanga. Why did you set up the system? Why did you set up the system and got everybody to register and put in money to benefit your needs? Koe ku foi fehu uia. Koe haa mea na mo whootu ai li paanga koe ni, ke ngā ke ngoto ai futoko tolu wafe, ai kakai tonga pea mo I kakai muli. He kou osi ilo papau na mo hanga po whootu e polo kalama koe ni mo sistem koe ni, na mo osi ilo pe e ngoto. Na mo osi ilo pe iai whahinga e vahe, pe iai whahinga e keike vahe. Na mo osi ilo pe te mo whaitelia pe mo tono vahe kakai, pa te mo whaitelia pe mo toi li liu ho mo board. Te mo whaitelia pe mo toluia hono change o mo sistemi ke vahe ahua taha pe vahe ahua taha wha. Hi Ruba, nice to see you. Priscilla, Sandy, nice to see you too. I'm just going through updates with our pyramid scheme, Priscilla. Ruba, I think you're not involved in any groups, are you? But Priscilla, I'll just do it in Tongan, but I'll go through in English too. But it's okay because I have you on my messenger, and then we can I'll update you properly with what my aim is next. I'm just going through the groups. At the moment, I have 13 groups on my list. It started with 8, but now there's more coming in. People are complaining about groups not getting refund. But yeah, I'll just go slowly in the Tongan version, and then I'll just mix it up as I go. Okay, Priscilla? And Ruby, Ruba, you're welcome to watch. Yeah. Koe kulupu ia liwa manu. O si whai pe launga, pa o si whai pe tokoni mai komresi, ngane o si asa liwa manu he niusi koe na I maasi, e ne whale koloa koe na e haa mo ngā Pa mo I kakai koe ni na mau, na whai koe whakailo koe ka liwa manu, ko si ave mau whakailo, pa ko liwa manu mau whakailo a ke tahakilu ua mano Takilu a manu, mo whakailo ke aliwa manu, ko ngā koe kau lesi sita tolunge au, na nau kei tali vahe. O koe nau vahe, koe nau fo ipaanga pe, na tamai liwa manu ke mau lesi sita ki ai, ke ngā ke mau o ke vaka e taha, pa nei ke hoko e vaka e koe ia. Pa koe mahino pe ke fo tolunge au, koe ni na mau ko meetingi, e o mai liwa manu e mau taki tolunge au. Ka koe aho ni au mahina ne nima, o te ke mai liwa manu ha mau tolunge au ka taha. Pau hola I lo pea liwa manu ia o koe ki hau ia o tā mai o whawhe mai no aki. Pe whaiha whe kole whakamole mole. O koe kau ulu ngata ko ni o koe pe, you guys don't have any remorse, O koe pe ke ha mo remorse ia mo tolu ke mo whai ma kole whakamole mole. No remorse, no forgiveness. You don't come on live and you don't go in your groups and you say sorry to your group for or even thanking them for being patient until you get your funds ready for them to get paid. Nothing whatsoever. Mo fu si o kita o pito, mo fu tai ofa o pito, o mo tuke kakai ko e ni ke si mahina ne nima, me mahina e ono, tau pepe mahina e ono na tau whitakai mai mo ngai kulupu ko e ni. Pa ko e ni koe fu kakai ni na ngai kulupu, unau keisi tali bahe. Koe uinga tali vahe, koe nau tali refund. Koe refund ni, koe nau si seniti pe nau fie mau, ai koe nau lesi sita mai aki, pa nau huu mai aki loto. Koe nau si seniti pe au fie mau. All they want is their refund to be refunded back. Pa ku tau ilo ai pe, koe tau o whakatau ha mea whale koloa, koe tau fie mau pe refund ni, ko o mai e tau paanga. Ko koe mea pango mea koe nina ki ha porte a kia pa ne ki ha mea ke whakatau ake upaang koe ni. Koe paanga tahi pe nina e mau atu pe kak mau tolu pa mau kai lewa e mau tolu ka ulu
ulu feke ko e nā. Pa moi kakai pena na osi vahe u ngai kulupu ko e ni. Koe kakai koni na osi vahe koni u ngai kulupu ko e ni. Ko malo ia ho mo watu pe o sio atu pe ke kakai koni ulu ngata mo ulu feke koni u nau whaifonga kaka. Ka mo kei nofo pe u kulu popo i nau tolu e. O ke pe tau mo ui. Nau kau he kulupu a lele vave. Pea mo i kulupu a liwa. Pea nau sio he ngahi mea lahe mea liwa. Pa whai lewa u ngā we o launga liwa he Februari. Pa te hoka ki maasi. Ko te kau, mau lele i pea lele vave. Pa ne hange me lehea aia ke u lita he lele vave. Ke u take fo i toko taha nima i ku lita. Ke u ngā ke whai e whetu taki mo nau tolu pe ngau whemaha tokoni. U ngāi sisteme a me lehea mo ngai mea koa. Pa nau aluat ke kulupo ni, pa nau sio ke mea me lehea mo ne et me ni. Pa mo i kakai pe ne whaamili, mo i kakai pe au kei whai pe mui ola me lehea o ke ao ni. Nei ke sa i he sio he ngahi mea hanko liliwe hingoa. Hange koe vahe pefu toko hingoa tatau ia hafo i wike tolu. Kai pe ke asi maka kai fo o ia ke vahe ko e ni. Pa nau sio lewa ku hange koe re-gift. O ku nau mae o no afe pa nau re-gift ki loto tolu afe. Ke nau si la, ke si vahe esi kakai koe nei mui koe ia nau tolu. Nei ke sio hangai mea pehe. Pau pehe lewa koe whaunga koe ni a melehea, pea mo liwa manu, o koe ke totonu e. O koe ke totonu, pa nau to le to pe e au ia au me kukulupu lele vave. To pe au ia ave pa liwa manu whakailo, he whaunga pe aku nau pehe, o koe ke totonu e whaunga ngawe koe na liwa manu. Pea nei ke totonu ngawe a melehea. Nei ke tokanga ko ngā koe iai paangalahi e ngō kulupu koe ni. Koe kua mano valuafi a melehea. Ko liwa manuia ko na oslia te whaafi ni mangeao. Pa te ai pek whanki sea. Ne te o atu peka liwa manu. Ne kike usiao ke whonkaka ko ni paupehe. Ke unofo pe o popo ia liwa manu mo melehea. Ui ngā koe whaunga totonu. Ikai. Peko ui ngā ke popo i naua ko ngā wek paanga i loto mo mea. Nau hanga lewa to o au pa o lewa whai mea kou totonu e. E ngai mea koe no kou whai ngai aho ni. He fu mahina e ono koe ne whetakai mo ukakai ulu ngata mo ulu wheke koe ni e. Pa koe mea koe kou whemau koe ke kakai tonga. Tu koe mui hole kakai unau whai whonga kaka. Ke ui ngau ke vahe koe ma liwa manu. Koe ui ngau ke vahe koe ma melehea. Mo mui haka kai, mo mai mui iau. Toko ni mai ka te au. Ke whai ngā we, ke whai tau ngā we. Ke si kau vai, mo si kau poliona, nau kai e whangangata koe ni nau panga. Pa mo si kakai tonga. O koe kaha nau si leo. Si kakai astele lia, o koe ke nau lava o mai ke ngai whatongia koe no ko whemau, ke whaian koe laka mo ngai mea ko ia. Mo tangutu pe mo tolu e kulupa melehea o. Mui hola melehea. Tango tu pe kulupi a liwa manu, alpo popo i pe a liwa manu. Tuko popo i hole kakai kaka mo mea whaunga ko nau wahe mo tolu mo mea. O mo ilo nau wahe koe na paang koe na ka mo tolu, ko iwi e kakai. Ko iwi e kakai, pa koe kakawa e kakai na nau atu ke wahe e liwa manu, pea mo melehea a mo tolu. Pa mo ngai kulupu ko eni. Ka pau mo whemau ke mo whotuha mo li paanga, a mo taha miliona, ke whotuha ko mo li paanga. Ka tuko mai paanga e kakai le sisita fotua ko mo paanga pa mo kai e mo to ria fa ko mo fatau api pisinisi me ngai mea ko ia. Tai mahino. Aya ko liwa manu ia pa mo melehea ko mea pango pe te asi mai mo e kulupu ai mali a liwa manu ko ola manu. Na os ilo pena si fai pe e mali ko na liwa manu a ola manu he ne kulupu ko e tapuaki. Tapuaki mehelangi. Koe kulupu ia a ola manu. Pako ola manu kono mali ko liwa manu. Ogna one take away hamonga Maui take away I Otahuhu. Yeah, it's okay, Priscilla. You're welcome. I will do Dean Bine. Team Doses, I think you're in. I will try and do that in English so you understand. But at the moment, I'm just talking about other groups.
Ko ola manu, ko no mali ko liwa manu. Nana fai whakatou osi pe a lipaanga. Fai pe o laia e ne lipaanga e tapuaki mei langi. Fai pe liwa manu e ne lipaanga ko LM2 Construction. Hena fale ko loa ko na ha monga take away me san January ki maasi pangoto ai uvaka ko eni. Ko malo ia wea e ola manu al ko fotuho ki lipaanga le sisita fitungiao ni manoa. Na os ilo pefin eiki na ilaunga mai ka koe pe ia mali e peleli mo me ho ave ne tafi ni mangiao pa ni os ate ne penka count kui kan ko frahuan kia ne rifani. Pea o ai hingoa koe tapuaki mei langi. Koe tapuaki na mei langi uke ngoto ai koe ola manu he ngai aho koe ni. Ho fukakai e toko tolu ngeau na o kei tali vahe. O koe ka tapuaki mei langi. O ai hingoa tapuaki mei langi, koe ka tapuaki mei langi. Tau pepe koe tapuaki mei heli, Tapuaki mei heli. Ko maloia mo kei lele mo take away. Mo kai mo wai mo take away pa fiwe kakai pa kakai fatau me akai mo me akai. Fe kai kakai ko ni mo na fa nau mo fonga lipa anga. Kaka. Okay, ola mo liwa mano. O ke hanga ilo pe ka me mo tai mahino pe he ai. Lipa anga o mali e ola lipa anga ko liwa ho mali e liwa mano Ka ko la. Sai mo leva mo tali leva ko mo tuunga mo waia. Faka ofa mo ki fa nau mo ngahi fafanga ko na fai ka nau tolu. Faka ofa mo family. Faka ma ka nau tolu mo ngahi fonga ko ena. Mo kakai mo me fonga lipa anga. Koe ke wiri fia taka mo tolu ka ulungata ko ena Koe ke wiri fia taka mo tolu pa ka pai whakahua he poni sai peia. Tu koe whalau koe whakahua au. He ki whakahua hata. O ka pai ata tene whakahua koe komresipe. Koe komresipe tene whakahua uingana olo kau he lipa anga ta e whakalau ni silani. Okay? Koe mahi no peia. Kiki aha polise whakahua pe kiki aha loya mo tolu tene lau whakahua au. Koe komresipe tene lava whakahua au Koe ngā koe alo kau he lipa anga ta e whakalau ni silani. Ka o te motokanga motoki ai, ki whahua tahe tau tolu. Ko tau tolu with the victims. Ko tau tolu ko with the victims because na keke tau mei kau he lipa anga, ka koe kau ulu ngata mo ka ulu feke mo ka ulu kotoa pe ko ena na o ma set up a system pa tau toho me tau pa anga pa tau ngau e tau ngahi sea mo tau ngahi mea ko ngā koe nau fonga loi. Nau fonga loi na tau si ato to ai ko kau ai ko tau lipa anga. Pa ko ngā nau tala ko investment. Mo hu mai ko ngā ko investment. Mo hu mai ke whakatau mo mea lele. Mo hu mai ke mo whakatau mo api. Mo hu mai ke mo wo holo tei holo mo family he Christmas i mo ha. Whanga loi. Osi koe wau ke aho niko mo tolu ia mo wo holo tei holo. Ko mo tolu ia mo kai lelei holo. Ko mo tolu ia mo heka mea lele lelei. Mo nofe api lelei. He iwe kakai. E ke lo aia. Mo nofo pe mo api pa mo nofo pe mo ufale ko loa na mo whakatau mo lisi mo mea. Whakatau mo ngahi product mo mea ufale ko loa ko ia. Kamate mo mau paangai mo nofo mai pe me January o a mai ki suneni. Ku mo to whakatau api aki mo whakatau mo ngahi mea ko mo ngahi ko loa. Whakatau mea lele. Oska na mo nopo tanak paanga peki kakai. Whanga vale. Mo pe mo tolu e tō iwe a kakawa i kakai ki whia. E tō peka mo tolu E tō pe iwi po i kakawa i kakai ko mo whanau mo tō peka mo tolu. Te mo lewa ka potu o koe ke mo tonu ke mo roto ke mo oki ai. He? E keke tuke ku ngā we ke si kakai tonga ko eni pa mo kakai muli o ku na wiri fia ke na we lea mai ki loto na wiri fia ke na live na wiri fia ko mo ngahi manipulate ko na mo fai mo ngahi kulupu o mo loi ka na tolo talanka na tolo o ka pau te kau he ngahi mea tioni ko ni o fai la unga mo ngahi mea ko ia te mau to mo tolo ki tua. Ofa mai kakai.
kulupu koe na mo kawai, mo sio hif ko mo whanga toko ua koe na mo hanu pe he aho ko toa pe ko ngā ko mo whe mao mo paanga. Mo ki aia tala no o te sayange. Mo ki tala no mo kulupu pe ko ha mo mea e whai. Ka tuku ke ai, tuke mo hanga ai ka ulungata koe na, ke nau loi aki pe mo tolu me mo nite ke sapate. Wike mahina ke mahina. Te nau ke loi aki pe mo tolu tau ke tau. Mo ki whakau mo kulupu, mo pehe ko mo kulupu. O fufoloa e tau tali ke tau rifani. Ko nau ke whai pe rifani a boe, whai pe fundraising ia pa whai pe me ngai mea ko ia. O ke ka ila pe public e live ko ini or what? Tatali ange ke kisi o. O kataka nge pe lava tata mai pe public e live ko ini pe ko live pe ne ko fa friends. O ko fe mau ke public e live ko ini. Ke nga ke sio mama mani ko toa pe. Sio mama mani ko toa pe ke ka ulungata ko mga ulu feke ko ni silani o ngau kai e ive kakai. Malo e vai moana tania public. Koia koe lele vave ia ko mele ia mo tokanga ka mele hea. Tokanga ka mele hea, tokanga ka liwa manu, tokanga ka piane mafileo, tokanga ke kulupu tolo se si ka ofa mo oli mo patisa mo Alice Havea. Mo tokanga ke kai ulu ngata ko ia me kakai ko ia. Ku kakai whakai ri fia. O te mo amo toka na toha nau paanga mo mea. Pa o te mo te amo toka nau toha nau whanga tikite, nau whakatau online mo ngahi mea ko ia. Ngā koe kakai ko ta whema toki nau wala ka paanga. He nau blahe nau manu anto he paanga he nau whai totonu. Koe mau pe paanga ulo mata ia ke whai aka mea ta. Ke o ia o. Ke o ia ave panga le sisita ke si vahe kakai mo mea kai. O mo tolu ia teu aki mo mea. Koia. Koe fukulupu ne taha tolu e. Hi Josh. Hi, Nini. Koe fukulupu ne taha tolu. Mea whakamā koe fukulupu taha tolu. Ai kau tonga. Na nahoa set up e sistemi. What a shame. 13 groups under pyramid. O ko kei ata mai koe kakai tonga pe unau whakasesele. Koe u perimeni koe nina e whai he si taimi na mau lockdown ia e. Na e whai u ngai perimeni koe ni he taimi na e lockdown ia ni usila. Whonga he COVID i. Pa na e hanga lewa he kau ulu ngata ia koe ni o take advantage a lockdown ni. Moi COVID i o nau seti sistemi nau tolu ke ngā foki ke si alu kakai ko ngā foki mo os ilo pe ko lockdown ni o ke si te aha paanga ke si totonge a mo ua ko lockdown ni o ke si kakai na nau tuli me nau ngā we ko ngā ko nau short e nau kau employer mo ngai mea ko ya fele ngai popale mai lockdown ni makai na maulanga ulu ma tole lockdown ni ka mo to fa mo ki fotu li paanga mo me nage ke lockdown ya na ngā we pe awia. Ko lau aku ia ke kakai ulungata ko ini. Mo tolo si kai paanga kakai mo mea ke tuku mo tolo nau si senti. Kama na mo ma fotu mai ungahi li paanga loi ko ni ke mau mo ui. Ke mau popu lai ngai au ni na mau sai pe mau toli taimi koe. Nau hao pa ke ne ku tau ni ma te ke whanonga fa e pa ko family na nau kau hali paanga. Mo toke o mai mo tolo ka ulungata mo ulu feke ko na o whai mo perimeno mo sistemi mo mea whaunga kaka. Ko mele hea ena ne kamata pe ne whaunga kaka nei wafe taha walu. Mo no mali. Whai nau lili paanga nau family. Wafe taha walu, wafe taha hiva, wafe wanoa. Futau ene tolu. O ke kei whai peo ulunga kaka koe mele ai. Mo he mise ai. Mo whakotu e ukulupu e fitungeau ni manoa. You jump up. Beko ha. Osi koe mo heke mai lewa mo kulupu e lele vave. Mau lesi si tat mau tolu. Ngoto mo kakai koe nei fitungeau
fitungiao ni manoa ngoto nau tolu. O nau kei longo pe ahoni melehea e. O nau kei longo pe o si kulupu koe na fitungiao ni manoa o au ki ahoni. Ka nau whakamalo mai ko ngā ko au o ko tu wako nau le o se ne fumahina e ne ono mahalo e nau si tali ke totongang e nau moua. Ho moua ka nau tolu. Osko iau ke te hau ko fotu o sistemi he tahawhe. O mau ngoto ai mau tolu ia. Osko ia pa ke te talamai ko tapuake me au tua ke te fotu o sistemi pa anga ni mange au. O ke frasesele, o ke manu pa anga pa o ke tai ofa. Osko ke ngoto fitungau ni mano a melehea, ngoto ne tahawhe, ngoto ne ni mange au, pa holien ken fotu ne foi sistem tola te au. Pa mai kakai ko na okay mui hol ma melhea. Mui mai me tahawhe, mui mai ke ni mange au, mui mai ke te au. O mo atamai lele pe mo atamai kovi. Ko ha mo mui malok vahe melhea mo tolu e. O vahe melhea mo tolu he fonga pa anga le sisita e kakai na nau hu atu ke u platform ko na melhea. O kai ka pa anga melhea. O kai ka pa anga melhea na lo ngau e ki ai he pongi ke he fiafi. Ko po uli, ko uha mo la a. Ko paanga e kakai na nau na tolo ngau e nau paanga ko ya ke at ke lesisita ke nga ke hanga e melehea vahe nau tolo. Osko atu mo tolo e popo e unga ngau e koe ne ka ulu feke koe ni. Muka ulu ngata koe ni. Pam lawat ke family koe na ka ukulupu koe ni. O ka pana mo vahe he ngai ulu ngata koe ni o mo ngai family koe na mo paanga. Koe whaunga halai, unga na kike na hu pe mo tole ngai family ko lele va ve na hu mai pe to ko wa melehea ta lesisita hu mai pe a vahe ono afe mo me tiki ke si au bio gane foi sea na ne fratau ko ngai fo ngaia ko fo ngai vahe e mate u sistemi ko nga ko mo sio kita o atu mau tole mo mau mano mo mau fiha o atu ka mo tolu hanga le mo tole vahe mo fanga freni pa moi kakai pe mo peke na huki loto na vahe. Ko me ana fonga ke lesisita. Na ke fonga ko mo hu mai pe mo tolu ya mo vahe mo tolu ka tuke kakai na na watu na panga ke vahe na tolu. O mai mo tole kakai ta lesisita, mo kakai ki ka na spot o mo vahe mo tolu ya O ska ma ngoto ma tole ngai a ko ni. Kai fanga me ko ya. Ana fagalele pe ngai kulupo ni mo family. Whakalele pe ngai kulupo ni os pau pe ka melhe ne foi kakai ne family. Os pau pe ka melhe ne ngai maheni. Os pau pe ka melhe kakai e tu pe mo ya mai ki aho ni. Kau po mo kakai ko ya. Ko ya. O ko live ko ni. O ko te fe mau ke to ko mata ai man ki tuunga pe ai man ki ya han ki fonga hane ki lau or something But we go lava lau ho mo toi whakatonga We go lava lau mo toi whakatonga pa ke ki Italia tau ia ke si ngahi Lisa Chen Io Mahalo pe Lisa, I'll get back to you, Lisa Chen. O koe ke lava lau ho tohi whakatonga mai ko e nā Ko mea ko live atu ai whakatonga. Ko ngā koe ke lava lai o tau communicate whakapālangi. O ngā ko tohi whakapālangi atau ia ki ka tahai e kau tonga una o lava lau e whakapālangi. Pa mo tohi whakatonga mai mo tōru ia o koe ke lava lau e whakatonga. Tau ai lewa ki mea, te live atu pe whakatonga. Pa te talanoa whakapalangi ka kai koe nau whakapalangi. He ku fo e family atmo ki telefonia pe at mam lau mai foi lau konga ko e ni ka te au mo mea. Pa ka pau koe ke mo koe ka kai koe nau whai me koe lai lau ngā o ka pau mo tohi whakatonga mai mo clip o mo telefoni pa mo ki recordi mai o mo mea whe mau ke ngā ke clipe pa mo mahino lewa kau o mo lea whakatonga. Ka o te mo tohi mai mo tolu e ngā koe ke fuloko mahino i ka te au. Te tau tohi pe tau tole foi au kakato o te kai pe ke pa koe no taha pe mo taha mai messenger he time ko online ya tu ai. O ngā o ko mo os ilo pe o koe ke
poto e tohi ke tali ato mo tohi whakatonga. Pea wea whahinga wina poto na toi tali mai tohi whakapalangi. Tau ai pe mea ko ia, Ko ia. Ko lele vawe ia a melehea. Na tau ngata he ne melehea. Ko melehea kolini hea. Hono hingoa totonu. O ko fumamahi a pito ya liwa manu pa mo melehea. Ko inga ko nawa na ulak fai kakai ko ya au, O ko au pe mo kakai. Pa ko mea ko lea toi peka liwa manu pa mo melehea. Uinga ko moa na mo hangkai ek panga, Ko moa na mo kai panga, ko moa na mo set up mo sistemi he fonga hala mo kaka. Pa ko ke ape te whakafok mai panga. Ko ke au e melehea pe te o mai ko ua mano. Ko fe mau ke ave whata os mo ki prison, A whata osi moa ke tau hopo, ke tau fesi of mata, pa tau fuhule vai lot i fale hopo, pe ko hait umni mai mo oni. Ke tuko mo pepe moa ko moa pe mo oni. Pa tuko e tālai na ngote waka ko ngā ko ki kakai ki nau whanau ngā ue ke kum mai a kakai ki loto. Pe te kumi mai a ha. Koe fu sistemi ko na melehea. Fu sistemi ko na tahawhe. Na os le sisi tate fu kakai toko tahawhe, kakoi. Pake vahe pe mahala toko kakai toko wangiau. Koe fehu I lewa, koe fehe fu walu mano ia mo mea. Na ke kapau na kike faha vahe asi kakai koni a mautolu koni na ngoto. Where is the money? Koe fehu ia. Kapau na kike faiha o vahe. Ia mautolu na maule sisita te toko tahawhe, kakoe. Koe fehu I lewa ko fe ia paanga koe na le sisita tai kakai o kapau na kike faiha o vahe melehea. O ke tanu e paanga koe ia fe ia. Pe o ke whakahu e paanga koe fe ia. He? Mau ke whakahu e paanga ki si aina, Peko Tonga, peko Amerika. Alo toho mai paanga vahe kakai. Alo toho mai paanga vahe kakai. Winga palo palema ho ki tahine, Ko mele waka na ne toho e mele waka u paanga me ne saving account. O alo o whaia e vahe ko e ne whae mo ne tamai. Ai au tu lewa e na ki tahine na tau tahavalu ko e ni he money laundering. He money laundering mo mea ko ia. Koina o tala mai he toko taha me si aina, ko Lisa, koina ko astele li aina, o ku lahi kakai o ku nau kei tali vahe, Aia ko astele lia mo New Zealand na fai fonga perimeni. O tali astele lia perimeni pe kai. O ku Lisa, the pyramid scheme, you guys, is it legal in Australia or is it illegal? Because it's not legal here. Kako malo ia wia ko na ko tota ko na ia ko toki tupe o ku collapse mo ia. O tale ka kai ke na wahi toki tupe. He? E fu pifine ko na ko piketi ko na ko tilila. Ko kai pa anga ulungata ia ta. A tilila. Ko ia, ko ila ia ko ungai perimeni ko ungai liri pang ko ni o ke tali a fonua. O ke tali Australia, o ke tali Tonga. Pa ke tali New Zealand. Ma ko Amerika pe ma tali mo siaina. Ungai fonga li pang ko ni. Ko e haka na ki foi sistemi ku na tala mai. O na o mai to ta ko ni foi sistem ko ni me Amerika. Tamai melehana o mai ne sistemi ana me siaina. Ko to ta siaina ne o mai. Tu ko pui mai veve ko ka fa se tu ko loi mai na mai ka kai e u sistemi como tolpe na mo fotu e sistemi. You designed the system, you brought it up, you take action and you take responsibility for your action. Ai u ka ngai ka kai ko ni ulu feke ko ni. Ko mo tolpe na mo fa e sistemi pa ko mo tolpe te mo fai ngata ya. Ke nga ke mo ilo o ke potu ke mo woki ai. Ku pau pe ke prosecute mo tolu ke mo hopo, ke mo ka feitu plisone, ke mo nofai o whakaukau, ke ngai kakai ko ni na mo tuku mai mau tolu o mau ngoto ngai aho ko ni. O mo mai o kai e mau iwi, mo mau si ngau e o kwhai,
he fonga mau si fie mau ke ya mau ka hau lele mau funky family mo mau fua mau funky fatongia ke mau fanga matua mo mau fa nau mo me ko ya kwai mo tol ke mo mai poto e mau panga he fonga hala fonga kaka ke mo mai ha mau koloa o fratau ma ke mau me ko ni pa ko hai ata mai e ka kai tonga u fonua ko tope ku na wo mai na ata mai o ki mama mai ahon he ko taimi ko na mau faka pouli na mau faka pouli ka ko ahoni o ku mau mama yeah, we see the light now u maos mama pa ku maosi ilo he ngai fonga ai u kai paanga ko ni pa u ngai system na mo o mai ka mau tolu o mo tala mai u ngai meeting mo u ngai me ko ya ko hai to tahe ko ni ko George Saf o kweke ko kakai ko no ke mau ko tai mahi no ko ha me mo ka no mai ku mano e panga net mole o kweke live ata he ni nga ko fe mai ku mano pe te live ata he ni nga ko blau nga ko mole ku mano pe mole panga ke kakai ke kakai ko ni o ke hinga nga we akia ke te o mai ke lava mele he ai mo he misea to tong mai ku mano pe ke lava li o mano o mai mo wa ko fe mai ku live me ngai to ni ko leo ai kakai ko leo ai kakai na no fe tutaki mai ka au ke ata na leo ai kakai ko no ke tali va he ka ko kakai ko na ku ai ko lo George hai ko amo me alu ko George Stafford mind your own business this has got nothing to do with you ko ai mai ke ku paanga pi aku na e mawai ha o seniti ke lao mai kau pa ko lao mai ku paanga elo paanga kan uhinga hena elo paanga o na ya o mano na kai hataha alu alma mama glaivi na fau tupe framatalili na fau ke kau mai blisi ko na ke komresi piss off ko kakai ko na blia no ia mai ko na ke ku lau hange ko na pe ko ku hafu blaunga ke ku panga he ko hai ko ku ngai lo tu ko alu ko o famole kakai ko na kai ho panga o te ke kau no ma ko live aku o te kau no ma ko kau mo kakai ke ave kakai ko niki plisone ko malo e tai mai no fu kakai tonga ko mo tolu ko ai ke mo le ama elo panga ka na hela ia no ngawe ke panga hivi aku na ngawe mo mali mo family tai mai no iyo ko to ta ne glau mai ko kumali fatani iyo sai pe fatani ta ko ka fatano e campe ku fe fatani pe te male amo fatani fra pico mo pana sai pe male ko mo mali ya fatani sai pe male ko mo fatani nga makipalo palema pe amao o te mo ai mo toke mo hu mai a fatani pa mo mali mo Josh tai mini mo me ko tau ta no fa paanga li paanga ne tau tol o ko ta no ne ka kai tangata ko kai na tau mali mo ia mo me tu ko tai mai no ta no ta heli paanga pa mo ta mai mo to elo paanga ko hai elo ne paanga fu mano 20,000 fu takita hafe e wanoa ma lo ko ne totongi mai valwa fe o mai hena me wafe valu o mano valu wafe o te hu mata ta mai na elo panga ku mano o mo tolo fenga ke mo ngawe ke ma mo mano
Tai mahino. O te ai maha take hu mai. Tau tānoa ne ngai kulupu mo mea ko iai. Ok, o se lewa mele hea, tau kai peke vāwe, koe fukulupu ne taha tolu. Fukulupu ne taha tolu, live atu mo ye. Ke live atu nau tolu. Ke taake atu nau tolu. Tau ai e kalia moi o wha. Lou piane mafi leo. Whaka piko. Alu koe piane mafi leo totongi kakai e. O te ke alu koia o... O te ke alu koia o... O te ke alu koia o Kumiloea. Ka Ashley mo whanki... Mo whanki... Iyo. Mahalo. Koe mea ko hinga ki ai. Oua te mautohi whakatonga mai. Uinga. E te ulawa tae mea taha. Ta koe ko mo ki tohi a mautolu koe popo mai e ke kulai vi. Kau si taratau mo ta mai koe pāngau na elo. So, koe mea ko piaka mautolu. O ka pau ke maulawa tohi whakapālangi mai ke ulau whakalelei. Koe mea hoko. He ke tau whi mai no aki, eh? Iyo. Mahalo koe toko tāko ni South George. Mahalo ka whamiri pe. O te lea mai whakatonga. Ngā koe ke ulawa lau whakatonga. Toi whakapālangi mai George, eh? Iyo. O whaka koe. Koia. Mo tangutu pe o sio. O whanongo. Pe o sie. O te tohi maa taha whakatonga. O ka pai ia taha o tohi whakatonga mai, tohi mai kaumuli. Yeah, only the English, non-Tongans, you can comment on there because I can understand English. I don't understand Tongan. So o te mo te tohi whakatonga. Mo tangutu pe, mo toki tohi whakatonga mai nai o se live view ka pau kia mo mea ku palapale mai. Pa pau kia mo mea ku lau atu mo pe, kai ke totono ku le atu. Pe o te mo whanonga pe mo tolo. O te mo te tohi mo tolo mo mea. Ngā koe atu ngā e te osa te kui tā kuia ka mo tolu ta koe na si sai pe o mo si tohi a mo tolu. Iyo. Koia. Moni koe Lisa. Ko Lisa enu ne tala mai koe kau ulu ngā tā mo ka kai kona na whaili pa ngā koe nau lau na to face it mo ni, eh? Iyo. They can't face the truth. Yeah. It's all right, Lisa. The truth in the court. Court. They can't lie when they go to court. They can't lie when they go to the Commerce either. Yeah. We'll get there eventually. We'll get there, Lisa. Don't worry about it. These people are going to go to jail. Soon the better. Yeah. All these idiots. Koia. Piane mawhileo. Aluko ai lawyer. Totongi waafe ke loya, ke unga ke lau ngai ko ita ko aiha ko mata he Facebook a mo mitia mo mea ko ya. He titi tolo ungai mea ko ya. Okay pe lao Te lava pe aya tu ho mo ngai mata ka nga ulu feke ko ena ko inga mo money laundering. Pa ko aya tu ko mo ngai mata ke si toka ke kakai ke o te nau te atu ata mo paanga. O te nau te atu ata mo tola ni mai. Unga ku ose nau paanga mo kai. Ose nau paanga mo kai mo fonga li paanga hala. He? Ko aya tu ai unga ulu ngata ko ni ko pa mo kau mai Facebook ka. Ko aya tu I put up the photo for one reason, to expose these criminal so that you guys can be aware of them. So that you don't go and register if they have other platform and other system. That's why I'm putting it up. You know, I'm not putting it up for them to complain about me to NetSafe and complain about me to the police. Go and get lawyers. Spend your money refunding the people. Stop complaining to your lawyers and things like that. Or go and tell them the truth that you're money laundering. O totongi lawyer ko hano inga. Ua afe apiane al totongi lawyer. Alo ko totongo manoi ka kai kona o ke tali mai ka koe. He tapa advance. Pak alo hae ngai tohi ka kai u tohi at ka koe. Koe fu mei boxi ena ko fono e u tohi mo mea. Ok hola ko ki fea piane. Laivi mai ke ka kai o tala mai o to asila
mo ni tala mai kana tolo fika telefoni mo ni ko hama mo hola la mo fetong la mo ngai telefoni mo leva to leva mo ngai Facebook kao remove mo kau ho mo video live mo me ka ku tau ho ha I tai mi ko na tau li pa ngai pa mat ko mo meeting I ho mo mele he ai tala ko ke live pe ke ne kitahi ne tau live pe ka kai ko nga ke sio ma ni ke kulupu lele va ve ko fe ho live ko tai min mele he ko ave ko live ko ki fe ya tu ko ka ia mo como que te ka la to o live he tai mi ko ku ate kom resi mo ngai policy mo ngai me ko ya tu ko ho la ia me ko mo ni tu pe mo ni o tau ko mo tolu kon ka ulu fe ke fa le fonga ka te mo alu pe ke tunga te mo wo pe ke tunga ko ya mo saipe mo keep doing it mo hola pe mo wo hola ti aselelia fa mo hola ka fe tu ke me mo hola no ta pe me le mo he mis fe mo fra hu mo fu contain ave ki apai mo fa container mo lang apa ya apai ia apai langa api ya apai kai fenga me ko ya mo nofo pepa mo to mo fu container mo tanaki kapa mo tanaki ha aisi mo ngai me ko ya como paga me fe ya na ako mo container ke mo langa api ha pai ko paanga kakai ko na wivi ya ko mau paanga aku ko gua mano ya aku na ke alko he mis ko na tala melhea ko toketa tu ko tala hole fanki loi ko ya ke nga ke lava tanaki me kakai ki loto ko sistemi ko malo tala mai foi loi ko ka mo mali ke ma ate wa mano valu afe he ka pa na ke tamai ko foi loi li wa mano ko tamai melhea ko no mali ko tamai melhea ma hua tu I January ko ya mo tu na ne li tolu mano ya mo tu na li tolu mano pa mo tu ko toketa io pa pele va sai ko toketa ko fu toketa ko ni kwa support le va ve a melhea o si pe ko ya o spe fo wike tolu find out ya ko mo ilo ko hai ko toketa ko he mi se ape ko ne toketa ya na alu pe mis me tolu mano na alu pe he mis me tolu mano o si malo mai na ta o foki fo o alu ki lalo ki kakai ko nei lalo anga fe ya loi pa oska pa tu melhea ya ne ua mano na ne li ke kulupu lele va ve mo me tu ko o mai o lesisita hala mo pa anga o ha pe he mis he to hi ne fo tolu mano o lunga ke I lata type ne tolu mano pe kai Oska huma mo family ke mau kulupu lele va ve tai lesisita hange pe ko kulupu ali o manu huma pe no mali ana mo ne fu kulupu ko ni tapu aki me langi mo ne fu toko ko mana tui ko fu toko no na huma e kulupu ko na tapu aki me langi ke kulupu ko na liwa manu ke nga ke mau lesisita te kakai o totonga e kulupu ko no mali e tapu aki me langi ko malo ya ve huma pe o la manu ya mo ne fu toko ni manoa ke o mai ke vakai ko ke lava liwa vahe ai kakai ko huma ko mo fu pe fe la e mau ngoto a motol ke finangalo o tuai ke totonga ke fu kulupu ko na o la manu ene fu kulupu e ono no ai kakai ono no na huma moia tau ngoto ai pe mo ko e o la manu mo kulupu ko na tapo e kina me langi tai mahino io copiane ma file ai ku tau tai me ko ka ko to live mai pe ko pa te tala pa o live pa o te lea mai ko mali pa o te lea mai ka te au tapu no utu o te lea mai ka te au o te lea mai ka te au fo nga he ngai tangata mo ngai me ko ia he ku ke ilo ko ia ku ke ilo ka ko I tape that's it tu ai hopo ia mo loya mo me you just wait what I can do okay piane you're nothing ko piane ko kai paanga ko loi ko fine motu au mawe kape ko fine motu au mawe loi atata pa ko mali enu ne ta mai pe fonga fine loi fine kaka ko pa malo dia u te mea lahi ki aka ko piane ke whakaha tau he live alo tangutu o whakaukau ko ngai mea ko na ho ngai history mo ngai mea ko toa pe kau ko whanga mali taimi ko mo mea ko ia
Unga tala mai pe kakai ho history. Ko au pe ko ke hanga puke ko e ko piani ma fleo. O te alu ko taaki mai a ko ki taaki ta ko e. Ko taaki ta ko pa waste of time ko taaki ko e. Ko alo ke ko kama ke talai ho ke kakai o ko fua at ka ko e. Kama te fua ta ka ko e. He? Ko ki va tata ko mo au. Unga ko tu ya ke mo oni e. O ko ki tu ya pa ko ki apa ta kakai fai kaka. Mo kai pa anga i ve kakai. He? O ka pau ke pehe ko fifine ko na ke tupa ke fale ao ai tui na ke tupa ke family tui pa ko ya ko nga tui he family ai royal family. Alu leva fai ha me aku ke tau pa mo tui. Ka o te alu ko fai me tau mo ka kai ko na fa au fale tonga mo ka atamai ko vi. He? Alo fai a mea patuko o fie pe ke royal. Patuko na ke fai te lia pe kakai, na ke kape pe kakai lo tonga kona o lilipa anga e. Na ke kape kakai lahi, pana e kakai lahi na nau mamahi a ko e. He? Hange ko lau tu pe o tua o taimi ki hao. Pakoni ko so mai o tua o taimi ko au e. Te utaki pe ko e, taimi ko toa pe ke te lea mai ka te au e. Alo kumi o loia, pa kalau tangko loia ke tā mai ka te au, ke whai mone tala mai aho ke tā hopo e. Ke tā hopo, ke unga ke o alo tala ke whakamau, ho money laundering mo kai e paanga e kakai, he whaunga kaka e. Pa oskapa ke alo ko whakatau ai koe ke pēu ke lesi sita o api. O ku ke alo osi kau he New Zealand register ke kau real estate di mo mea. O ku ke os totongi ho tax ke inland revenue. O ke whase sele, o ke hange pe ko melehea. Ko moua ngō ulu ngata ko koe, ko melehea ko ulu ngata, ko koe le vai tau pepa toko ulu elephant. Ulu elephant. He ko ihu e na papanga mai peange pe ko elephant. And your lips is dribbling down too. So don't judge me, eh? O te ke judge au, inga tu lelei pe ulongu tu aku ia, pa sai pe ihu aku ia, ko ihu palangi au ia. Yeah, I don't have a nose like that. Okay, so osi koi piane, alo rifani mai kakai, pa o te lea mai ka te au, eh? Pa tuko alo ai lawyer receipt loi. Ko hape o ke ai mai ki lawyer receipt. Pa kanga koi ai kati koi e tahine o kawa ape aho kona na ke totonga ho lawyer. Eh? You're nothing but a fraud. Ko koi e koi fraud pe. Fraud to everything. Kona nak alpo o mai o whanau, o nau tokoni ka te koi, i internal affair mo office kona na collapse. Pa nau tokoni ka te ko he whai whaunga hala. Whai whaunga li pa anga hala, eh? Sai ko whana. Ko hai o whainga mea whawhang ako whanau. Ke nau wo o whai, ke nau whanau ngawe, moe lao hang ngawe totonu mo mea. Ka nau wo ang, laka nau to ngawe McDonald's. Unga ko McDonald's lo ia o ngawe whakalao mo mea. Ko ave whanki whanau ke nau wo nau tolea ngawe he. Nau si tāna ki he nima ke hiva. Monday to Friday. Nau huato si ai kakai tonga ke si kape i nau tolu. Osko apa ka ko ya kape mai ke kakai ko hamena to kape o whanau. Ko ato kape ko nga ko kai o nau panga. Ko ato kape ko nga ko nau fe mai nau rifani. He? Ko mea kape kakai a ko e pamo whanau. Pa ko anu wea mai pe ahoni. Ko fea. Ko malo ko ke loto e kakai tonga ai ka ulu ngata mo ngai ulu feke ko ena malo ko mo mau ha ko pau kali paangan blaha ka muli malo ko ostamate mo tole ka muli ka malo bo fai pe ke si kakai tonga una ma e mama pa na ma e fa fe tokoni aki pa na mai o fai o na hanga fa mole ai mo tole fu mai na ono ko no mo fonga kaka kai pe ke mo ya ha mo ke ha mo ki tokanga mo li akio mo ngai kulupu. Ke mo te si lea mai ki loto ke kakai mo ngai mea ko ya. Ko mo hola holai. Ko ha me mo hola holai. Ke mo tala mai mo ni ke kakai. Ke hange ko fonga kona na mo fotu ai mo ngai systemi. Ke na lea mai ki loto mo me ai kakai. Mo hola holo mo tole ka si fra ofe kakai. Alu ko piane o totonge kakai kona wifani mo me.
Koe lau mai ho totonge kakai mo lau mai ho paanga mo me. O ka ho paanga. O kai ho paanga ki alo tamai piane ka mo tolu koe na e kulupu koe na ai kalia mo ofa koe aha uluaki pe koe na siulai ma koe mai na katu mo wo leva ka piane e le sisita e piane ho mo ofisi he Westfield koe na mene kau ke mo wo ki ai ke hoko ato mo lipa anga ke ne wifani mo tolu. Wifani pe koe whakatau mo api. O fa se sele. Ko ai ke alo nofo o lise fale Westfield ko hano inga. Te ke lava totonge tolu afe wiki mo tolu afe aho e Westfield. Tuka ulu hai ia mo ulu kaka mo me. Alo fai hao anga ngawe au nga pak alo vahe si kakai ko na ke fai mai lau nga ka koi piani mafileo. Ko toko uai na kau mai kulupu na sapoti mai au. Ko toko taha ko fu no afe fange au. Ko toko taha ko fu tolu afe. Pa ko si ilo pe kakai ko ya Ko si ilo pe ko ngo uwa ko ya fai mo alo mai na taha mano ki fai mo vahe na uai ya. Tatai pe o vahe kakai piane te ke ave pe ko ke kom resi mo puli ai. Ngana ki fai ko fu nga hala. Ka fu nga hala. Io tau osi leva piane, frapiko tau tanoa ka piane. Piane mafileo pa mo mele hea, pa mo liua manu, pa mo oli manu. Kau ulu ngata go ya. Tau hoko atu ka tau hoko atu ka io pa o mulai fo ka kau nau tamai ke si lau ka piane fonga. O ke pota ke whakatonga. O ke pota ke whakatonga e lau ata piane no history mo mea. Ko awe foi no molo pe and that's it. Foi no molo pe tat pe ka piane ko koe vale kai paanga, piane ko koe o ke mai kape ho ngutu, ko alo fufulu ake koa ho ngutu, ke o te kape piane, alo fufulu ake koa ho ngutu, pak alo ko fae mo tamai mo whangatonga ane mea ke na hanga ako naki i koe, ke na hanga o ako naki i koe, ngā ke maue ulu nganga fufifine ta unima fiha hai o ke fai kape. Ko fangi kape ke kakat fang tamai ki iki mo mea. Si of ko fu to mo mea ki. Fai mai kape ke si kakai na nat na to liao to ko ni o pisinisi fonga kaka. Mo na paanga, o na wivi, mo na kakava na fangi family mo mea. Ko hai ko ki ka ko kaka i na to mo mea. Lo piane mafileo. O kakai ko na kulupu ko na piane. Ko fai tau whakataha. Ko ukulupu ko ni te ulawa tu. O ko fie mau mako wike ua, mako siulai, te ai fu holo, pa mo mai kat katoa ki ai Mo mai kat katoa ai kakai kone fu kulupe tahau tolu ko eni o ke tali wifani, ke tau wo katoa ke holo ko eni, pa tau wo leva nofo ai, pa te tau tala noa lev ko hai mea mo fie mau Mo tala mai lev ho mo loto, ki te wha tohi mai ka te au, tau wo pe ki he holo, o no fai fu kulupe taha tolu ko ni ai kakai kone tolu afe o ke fai kone tali kone kulupu ke fai mai loyaki ka ulu ngata mo tolu Mako wike ua pa te tau leve ki ai pa hau leve TV newsi a papura pa mene kau newsi o nau o ke aia ki aso mo ngahi mata tamai pe papura ke sai pe ke aia ki aso mo ngahi mata sai pe ya Ko hau pe a niusia ke nga ke tau ke ai nau niusi ke sio mai a mamani o ke ata mai kau tonga o na wo meeting ko nga ko nau fe mai na wifani pe ka pai ke mai na wifani o nau fe mau ke fai prosecute ko me pe u o tau fe mau ko me pe u o ko fe mau ko whakafoki mai mau wifani ke kakai ko eni pe ko mo wo hopo o pilisone pe Porque tata pe whakafoki mai mau paangaka ke mo ke iope o ke lao ngana mo fotu e system loi ngana mo fotu e system loi okay te mo ke iope mo toke lao so mo fe mali pe mo tol mo wifani kakai mo fe ma ke wifani pa mo tai wifani pe mo tole kakai ko ina fe mai wifani he ulakan ka awie ma ko mele ko mano ka ave ko ki hopo I'm gonna prosecute ave ke George Fraser mo ne team ke prosecute ko Pa ko me ko ni ku te kum loya awia. Ko ku loya kakai ko mo tolu, Ko ku loya ko mo tolu
te mo e keke tau te totongi loea, e whai pe komresi ai mea kotoa pe. E whai pe komresi e whakailo, e whai pe komresi kumi ungahi loea, ke ungahi ulu ngata, ungahi ulu wheke ko e ni, ko e tau mea whai, ko e tau wopo talai mo oni. Tau wopo talai mo oni, pa ko e talai mo oni, o keke totongi paanga ia, he? Ka pau o te mai mo oni, pa te talai mo oni, pa te lea ake mo oni, o keke totongi paanga ia. O tau whea mau ke tau lea ake mo oni. O keke tau whea mau ke tau lea ake loi mo i kākā mo i ngai mea ko ia. O tau whea mau ke tau lea ake mo oni. O ka pau ki ai pe tau fu ofisi ko i komresi, o nau whakaata mai ke tau o ki a whai tau ulahi la aunga mo i ngai mea ko ia, mo tau toko ni e tau pule anga. Tau toko ni e tau pule anga, si New Zealand government pa mo e tau whaitu na tau o ato mo u pepa nofo whonua. Mo toko ni